Ni wirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV ntukwekunitite na mbere boya iri Alhamisi ya tariki 20 mweri ni yweli mwaka ni 2025 kakwatwe ni kilinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tirimbabu na mubunge wa Central Kilimangushini na wite kinyakethira ni bathithiti micemanio kathumba bari na kawira mwangaza kiutito mikia Meru kuwa kuri na ngwataniro Meru Kuluki mutongeri no wite boba kawatanira rirakawira mwangaza akalita ngwisia webura kwagirite mwandiki wetu Antito Jeff Gituma no tuambiriria na riboti Thina Meru ira cia thina Meru kinyathi bwatone tukali na aria cyari imanto ja Nairobi na yara imanto ja kundiro na ndiguru ciao mena tukwa Somali Djibouti na kwingine ntoboka teos thina ira cia Meru tikuga batwika irathira Meru nontu thina cia munene wetu bangi kinyantu kuruta kurwa kethia na tatu ira twitanirie ngugi na nya there was nothing in common takwira nchitweta that we invite for a cup of tea for lunch or for anything twathiririria au omuntu arumara rage ngari ai kwa ura twatonyere tukarire na cietu cia Meru no withithite ate no wikari no munkantu bagwate una kagita muntu cia iria kuti mantu yange yaro ni Kilimangushini mujumbe wa Central aumirite werune na kuga boja atongeria ba kaunti ya Meru batithirite bakigwatanira no tongeria bakawira mwangaza kinyokeja kwithira ni bathithitie micemanio kathumba jatongeria ba Meru micemanio nayo kinyakawira mwangaza ethirite akioneka nkuruki Kilimangushini na ugite teka bena undu na kawira mwangaza kethirite akiremogwita ngugi ciawe akingwananithia mirandi ije na ya kiraitu murungi o amwe na Peter Gatira umunya gutingwataniro antu batigaciairie uga kururare kirongi ngwataniro yai me atakwi makosa yaro kira kirio imuntu utegwitaniria ngui nai na bangi ria kambaniria gwitaniria ngui na bangi takwithinengi mato ya kuthira na into bya Meru bituke byo kinyirai mu Meru na choke kiria wathithia itwike development ni kuonekana ira tuga munyana twakaira dispensaries na twakaira markets kabros na twakaira ECDs ikwetha kuina nyabyo bya public na twikaira mata na barabara gatu o constituency gatwika ni kwinjwo kethira na MCA na koja na ambassador na ndi manto ya yonde ma chaka rectify na twika no consultana na tongeria bangi bukara ndiguru kuma bakanisa munkabra bangi bathuri na kura ya ugwe na ndi manto ya ira ne othine reto no Meru ida nene kwa twika mutongeri uri arenda gucitira ngwiwe wenka na kakunia we antu bagai na nduka gwe igintu kinagi gukara imbechi kura iki besha na ite kuonekana kwa twika na ndi ithinene nereo ite kwereka kuruki mutongeria ujo na oritia kandarathi bethere bakire wa ni kenda mbecha igachoka maturene thirikari and we are going to advocate on that ne make sure antu bakuru pending bills non to contractors barato ali na bona in the rural areas many river county I tell you some of them have committed suicide bangi bendetwe in banks non to borunsi chiao na bangi baratu ke barana ndi baandikite antu bakumanali safu ethe gwa ingwene cheme jengo na babangi they are able to pay them so o te expecting beche that cheme ukone antu contractors batiri lakini okala ya contractor pending bills you wa muleana weta ari barabara itanguki ngugi newe mijengo neu kana kethano roma sapuraga mutu roma sapuraga simiti roma sapuraga chuma roma sapuraga eria ali wembecha na do you expect money to be in the pocket otherwise there is no other miracle aroku ambecha kaika umeguru chirume otonya mukone ninto bikariwa na the moment the government fails to pay the pending bills itwike thirikari geta na mbere kutwika ne undite contractors at abject poverty itikubaria I assure you nyato tinde kwa iria ntu tugekira mbecha mukone ntu ya ujateo katuba iria but the fact is that pending bills ikeja kuliwa things will work akirikiria mutongeria ujo na kuga kwina weru kire arimi ya kaunti ya Meru na kinya kuga boja atongeria bakendelea kurwana makatero bara balikirwa ngirwo arimi kire thirikari nene kambuge I can see a breakthrough wala twitite arimi beto can see a breakthrough arimi bamira arimi kwachie arimi bamboga arimi bakarati arimi beria arimi bamaligo I can see a breakthrough nontumire kalibwega don't be cheated Meru ni kalibwega Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Nkatho cia mwanya Jeff ogituma nontu bwa ribotu na njira inkinyanĩru na tutana mbere na nteto cietu akari na atori ba Igembe North ni barete thina baikuna nyuma ya Kĩaramo kubakinyĩra kitina kiao nini bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kubenjera kithima nontu kira bari nakyo kimwe kitubana amwe na ndithi acio. Mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba na kulikithia akari na atori ba kuma rutene rwa Igembe North ni bethiritwe bagikurukaira thina inyingi nontu guntu guteruji rumirite no rugitanitie yani gutimwera juri ndene ya Igembe North. Ande arithi amwe na ataibaruji bairinganira kithimene kimwe kira kithoro kina rujiromba kunyweka kira kindene ya Kahero Market na nio betero bagicindana ira gukunda tuji tutu tura twenjerwe ni mutigairie MP wa guntu gukura wikikeja ntumithiaru Hombe cio ngoka irathira njere ni mbiti tuwete tuko kurio ciara njirene imwe nyato yao toka ku mbiti inge tu ate nyato toko menyeyo ciara ko bwa ni nkaromba thirikari yetu county etutetheria urakombeka aje tutethi baba itu tukura thina twa inya ne tutethi ro ya ke maginya twa aje bunge tuko inya tukwa ma baba oni mwanga tha impumeta mangoya kwetu ni mangoya batwe oinkenda kuromba ngabana atutetheria na roe batu erie tutona tuwe no tula twenjerine Mr. Mithiaro au no tuende tuma kinya muntu umete mangoya kana ka umanyako tuende no tuya na kwe kinyaba kwe thabarere kuo kore kinyore aorere mwanga ntuko ichele na mwanga tha ya tero na tuwe akira rukinyete bya kulani ana bake akariba ibakuromba thirikari ya Meru County nikende kombo benjire ithima kana kubwa kuthuriri ithima nikenda bakomba kunyia musukumano jwaju ithero jwikithimene giki kirero kindene ya Kahero nikatote kwana gwe wangu toga miongo liwa kinya 25 na 30 ende muntote kwana mbesa ate kwana kinya agenda cio tukumbe tha ina ngekoro na twana baba inge muno na remo komba ino tuka kwa tuka bamba tuku ya monga ina tha mwanja cio tuku bakana ina batena roe no ntaba bothina roe rogaura ende tugenda tuculikiro buru tolele ruini thikari atu government gutuga ina roe guturero roe kila okina ontore ke community watuka kwina roe no nto thina roe ne kuendelea mno ntore ya kare dia no tengo ingia kare toro akritane roe yake. Murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Kahero. Waba na kariba juruta rwiri rwarera ni bakudeta nonto barabara sianteri kudukanga nindi ni bakuromba thirikari kubathondekera barabara umwandiki wetu wa nteto Mwendo Laiboni no tubanganiretie ribotie akariba njorota kuma rwiri rorera ibakudeta nontu bo kinyamara kinene kirabo kulukira nontu bo wacia barabara ntere yu kimakira kutharikirwa kinya ni mbiti yu nontu bo miburu emingira yoyori barabara ene yu njira batu njira cienjukire cionthe ira iguru janjire je tukinyite mbuga irigite kurimo 1989 muria kambiga gwa teka inya ndona riu ni ambiga gwa muria na arimite njireje kwa ugatara miaka ira njireje irigite kurimo miaka mingi muno na no tuthurana na ndi kwa ere maguru akitwe kinya tutiona gwitira tutiona kumariririo bietu rira turarima batu no thina turijaga guku aja kwina inya njirere ara ikingi bia stima biejirite batu stima ikeja gikingi bigoja no ntubwa kuringana na ora muthetu jojo kari ende tutiona kinya ngare kuthithia stima iteona kwijira gikingi no ngorere antu bagakethe irio ngari ciejire miundene kinya gukeja kwithirwa inarua kigwire kigetera monkara irio bikauma mundene antu batoke berwe ibathithia njira kenda ngari umba gukinya au ndikwica ndethire akariba nture bongo abandikite tangazo ara beromba ngiri 17 bathika kirinya yeta antu bo ibagwita revenues ibakugita ugoti ibakugita tax so na ndio nkolia thirikari na the responsible leaders ibethro be responsible nontu batu Gen Z ai tutetekeria mantu joja kona bamami na bajojo betu bakiangamia na aja uju kulukia akariba ibakuolotethia kiara thirikari nene amana thirikari
thirikari ya kaunti be barombo balaithĩria batu na njĩra buru tutemia tuge atia turiuga na ndito anto beto thirikari yetu bara twendete muno batutege muno ruterenerwa njĩra batu tukuria thina tucerenda kinyana beto bongwa kinya bageta skuru betete baitetia njorota batonya ira kigurune bakenamira kiguru no bethre nyambiti icithite akurite na aja twita inyamaru twagite agwitira kuringana na miguru ire na aja ukethira twitite na aja uyo gotwigiru inya kiao kwa batu tukuromba mono tulimirwa inya itwene mwaramu ibari bibia to byanjurota ibyo mone mwaramu jenjawa ende twe njira cietu itithithwa itire mochikiro mwaramu to karaja Meru bange ora bakari kiripotera Meru TV kuma Ruirero arera mbeta wa Mwende wa Laiboni na Bishop Anampi wa kanisa ya Methodist Nyambene Synod na akuria aciari bae kuru kwaracia na bo bare ni kenda bataitonye kirimanto ya Tibui bone kumane na ari baba ingi utaskuru na ntobo mauja kureo mandiko yetu anteto kuma video ya Igembe mukiro nkonja na wikira kirore na kumanina kuongeleka kubya kureo Teresa Nyambene endi ni manto yatumite atongoria bonde bakethira bayukiriritho kuma bakanisa na barabange nontu itinteto cia kuwirirwa ara Bishop Kenotia Nampi wa Nyambene Synod arombete muno aciari be kuru karanthi na nabo bari kendo cokanire miambo na kenda batike kwitonyethia kirimanto ya beya kuwata ubya kureo batirathia skuru na endi untobo bwatumak namba ya nabari baraba kuwata ubya kureo biumbe kwethiripkinia ni antereigi ana wanini kugeana na mimba ira tuweta early pregnancies early pregnancies twana tunini tukageana mau untu bubu twithirite bwituretera rito ririega turi community ya Nyambene na tontu buntu bu itukuromba ekuru tigo barachia nare ekuru tigo batarare ekuru tigo bakaranaia nare nenda kwenda kuromba ekuru wa Nyambene yothe bethire bena kanya kakwaria na anda betu na kubaritana urabati mipukara na mikagie mera ekuru ibo barungika bathithagia manto ja manene na mwekuru akaromba manto ja manene ijathithikaga akika imbize mwekuru agaturia iruge yawe na akaririra Murungu manto ja manene ijathithika kana gaitene kau kiri Bishop na kwa kinya nteto cia utanana bari kethira cicokerwa nteri ciembe nontu ni manto ya kilukini kaita na riu endekire kanisa iri na inya ya kuthomethia mongo ukonia manto ya kanisa na ngugi ya kudirect the entire community no uteanto kanisa itiri bwana sifiwe so manto ya ndoa chendano chiare ibati kwithere a combined effort ya atongeria bakanisa na memba bonde na kinyam amemba bonde na other stakeholders tuithe tubati join our hands to fight this vice kurwana untubu no untubu tuchokiai no untubu tuchokia nyuma Kiripotera Meru TV kuma kanisani ya Mawa Methodist Igembe South Mbita Mukiri Onkonja Ibo ya Mukiri Onkonja na tukithirikirie Njoi Karendi na mbiritie kundi kikumenyekana ya Osa Watoto Foundation kira moroto yake nutira na bari batikuwata mau ya kureo ikundi kikithiulunga skuru mwanya kikiritana arinjira cia uciebania na kuwata mau ya kureo akiairia skuru ya sekondari ya Ntumbara Karendi na gutekiriwo kirigamba ng'ombe kana wondie igamba ng'ombe hareba baingine bota skuru na ntubwa kuwata mau ya kureo mandiki wetu anteto murimi wa mbogo na utariria nkiluki
iri njira imwe ya kwebukania na bari kugia biu bari na mianka imenini Daktari Joy Karendi na ambirite gikundi gikumenyekana to Sadanda Foundation gikundi kira gikegwa gikirutana na bari bora babatiri kwimenyera. Twambirie wa Sadanda Foundation kenda tubota gutetheria airetu riria kwari kugia a lot of teenage pregnancies kana ciana kugia gu mapema na twabota ku liberate na twa including kiagia ciana cia tuvese kenda namo mabota kunyivia getwita transactional sex kana o mwana agorerwa gintu ni boyfriend yae no acokirie na muciari thutha wa mieri kendogu akona ena matokeo. Ara ende baliungerete cukuru ya Ntumbara Secondary rarindenia wandie gamba ng'ombe kwaraniria na bari arakinya bairere twana tuturume mibira ya guchetha. Turari ya Ntumbara tukisa kurutha the same initiative ya kutetheria ciare na menstrual hygiene twabota gutetheria ciana cia kabese pamwe na ciare kiri sports twamaretera mibira bakiuga kinya bagatetheria cukuru ino gwaka kicheni twabota gutetheria cukuru ino no turia twacira kurutha the first visit twethere matena kitchen kana facility mbega ya kurugira na twabota kumagurira materials simiti muthanga kagoto mabiga kenda mabota gwaka kitchen embega kenda na ciana cigwa ire comfortable igesa skuru na mabota kuthoma wega. Here with the Wazadada Foundation, we have partnered with them in the construction of a school kitchen and also the provision of a water tank which will come later. Rene twendaga kuambiria na infrastructure improvement tayo turonete kwina need ya kwina kitchen standard twacoka tugwikara na students na aciari na twama encourage nontu nitukwenda ku improve performance ya skuru eno nontu nitukuona na management ikwenda ciana ivetuka tukwariria ciari mambe ma support mwalimu uri uriku na twaria na students buria mankiomba go improve kithomo kiao. Ara noe mwalimu munene wa cukuru ino Rose Murithi augite cukuru ino yena mathina maingi na kuruta mbitokere atongoria kwebumiria na kubatetheria. Cukuru ino tuli very down in terms of infrastructure. Tariu riu tukwambiriria kitchen na kitchen riu ni tukwenda pasia na dining hall ya kurecagira irio na enwe table twina administration block itigaritie bantu banini muno ni tukuromba the community tukaromba anene metu tukaromba muntu wothe ugutwigwi haki yao auke atwambate njara na nikenda ciana ino ituike encouraged igie confidence na nikenda ibota ku perform. Twonete kithomo kia area no gitikuthie wega na nintuma turaugire twirutire bamwe turi community leaders tugwatanire na masukuru metu maria mari guku kenda tumba go improve kithomo nontu nakio tharakanithie no yetu tukareka kwariria ciana cietu na masukuru metu mambiria go improve tutigwa twina area national representation. Aciari namo nimo mabatie ku maintain skuru ciao ni uthuku muno muciari agesa parent day na kethira skuru yae kari ogutu na maingia na matesa ntuko tainu mamenya mate kwambatira skuru mwarega kwambatira skuru na ni enure no mweterete asa mwambatira. Kiripotera Meru TV nde wandie gamba ng'ombe ndeni ya cukuru ya Ntumbara Secondary mbita murimi wa Mbogo. Na riboti ya murimi wa Mbogo yetu kinyite muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakolera kaita kathongi tukajuri ni tharimo bya murungu mweninya mbita watiri babu.